Nasa sinye isikhweshi bafethu ungwato. Ayi ngeke bafethu. Ngeke bafethu. Ngeke bafethu. Yabona into engiyibone kulo mfana bafethu, i-glimpse of hope bafethu. Lo mfana ngeke bafethu. Hayi kodwa bafethu siyasayina kumabhakaniya. Siyasayina kumabhakaniya. Kungenzeka bafethu ukuthi ama-players ethu akwadumile ngalendlela mhlawumbe abantu balindele ukuthi kuthiwe sesidlala ngo-line-up odumile. But labafana bafethu basazoduma kwi-Pirates. Bafethu yabona into engiyibone lana kungwato. Ivele yanginika ithemba bafethu. Umfana uyambona ukuthi akasabi. Kuyamakwa, kuyayiwa phambili, iyaqondwa indoda. Ngeke bafethu. Uyothi kuphela isizini lana mina ngiyayisaba into esizobe sesiwabhaxabule yona ama-team bafethu. Because manje it's like wonke umuntu bafethu esim-introduce-ayo lapha kwi-Pirates uyanquma. Ama-fans abhizi ayakhala ngapha kuthiwa kuhamba abantu bafethu ade bedu. Udumo bafethu aludlali ibhola. Nalama players esikhala ngawo bafethu ahambayo manje. There was a time where uma esegroundini wonke umuntu wayekhala kuthiwa hawu i-Pirates idlala abantu abangaziwa. Kwi-Pirates awudingi ukwaziwa ukuze udlale khona bafethu. Ukudlalela i-Pirates ikhona okuzokwenza ukuthi waziwe. Bafethu ungwato, ngi-happy bafethu nge-performance kaNgwato. Ngi-happy yabona unginika ukuthula bafethu because abekho Moremi balimele nje amanye ama-players ethu, but the young boys bafethu are stepping up and they're showing ngempela bafethu ukuthi abazile ukuzorespecta anyone lana. Isikhukhune thina bafethu kade sasiyinika inkinga Pirates, but not this season. Not this season. Uthandeni-ke wena bafethu ngegame kaNgwato laphana kwi-Orlando Pirates against isikhukhune kwi-game ye-league?